izi nkuru zasohotse katuzicishemo amaso tuzinyuraguremo rero. Igihugu cya Mali cyari cyakira indege z'intambara zaturutse mu gihugu cy'Uburusiya. Ku mafoto ndimo kuzibona rero bose nazi kugira ngo ikira zimwe zirasongoye izindi ziraburungushuye. N'igisirikare cya Mali kirwanira mu kirere cyashyikirijwe indege z'intambara nshyashya kabisa zaguzwe mu Burusiya zirimo Sukhoi Su-25, Aero L-39 Albatros, akajugujugu za Mi-8 ndetse na Mi-24 n'iy'ubwikorezi ya Airbus Kasa nayo bamaze kuyakira C-195. Umuhango warayobowe na Perezida wa Mali w'inzibacyuho Colonel Assimi Goïta ahari ku munsi w'ejo rero nk'uko byemejwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Kuvuga ngo Twitter rw'ibiro by'umukuru w'igihugu ari muri Mali baragira bati President w'inzibacyuho nyakubahwa Colonel Assimi Goïta umukuru w'igihugu kuri wa kabiri yayoboye umuhango wo gushyikiriza igisirikare cya Mali indege n'ibikoresho. Kwa kabiri ari bahaye hanyuma ku munsi w'ejo babijyana kuri tere kabisa gukora imyerekano kubigaragaza berekana ati do twabizanye kabisa bavuga bati akinyeshyamba kashobotse. Kubitega amaso rero abantu bakareba ko ibintu bigiye kugenda kabisa kuko kiriya gihugu cyari kizengejwe n'inyeshyamba zari zikizengeje pepe. Igihugu cya Uganda kigiye kurikirana abantu bavuga ikinyarwanda bajyanye umukobwa kurongorwa ku ngufu. Polisi ya Uganda yatangaje ko igiye gukora iperereza ku itsinda ry'abasore baherutse gushimuta umukobwa bivuga ko afite imyaka 14 y'amavuko bamujyanye kurongorwa na mugenzi wabo. Kuri tariki ya 9 Kanama uwitwa Abraham yashyize hanze video y'amasegonda 30 kugira ubutumwa bugira buti ni muri 2022 abakobwa bakiri bato baracyashimutwa kugira ngo barongorwe. Icyo baje nuko Nyirasenge ari umwe mu bakoze iki gikorwa hanyuma y'iminsi mike amaze gusambanwa kenshi ibiganiro biraba maze yakurikiraho gusezeranira mu rusengero. Namagambo yaditerekeje ku video. Iyi video igaragaramo moto ifite plaque muri Uganda itwaye abantu babiri barimo uyu mukobwa ari hagati n'umugore muri inyuma bigaragara ko akuze angariwe Abraham yise Nyirasenge igera ahaparitse imodoka ntoya irimo aba basore. Umukobwa mwinjiza mu modoka rero ku ngufu arimo kurira. Nyuma yo kumugeza mu modoka ngo bafunga umuryango umwe muri aba basore yumvikana avuga ati ngaho icara unatereka bicarane. Bone biri muri video. None polisi ya kira gihugu yahagurutse yavuga ati aba bantu bavuga ikinyarwanda turabakurikirana. Ministre Tumwebaza yagize ati abayobozi bose muri societe bagomba kurwanya igikorwa nk'iki cy'ubugizi bwa nabi cyo kurongora ku gahato abatarakura barajya gucuruza abakobwa bacu. Niko yabivuze gutyo kabisa. Ati ibyo bintu n'ugushimuta dukwiye guta muri yombi aba bantu bose tukabashyikiriza ubutabera. Ariko mu bihugu biravuga ko gushimuta byemewe ntabwo babyemewe n'amategeko ariko abantu barabikora cyane. Dusimbukira gato ibutembo mu gihugu cya Kongo Kinshasa igitero kuri gereza cyiciyemo abapolisi ndetse imfungwa zisaga 400 ziratoroka. Ari mu rukera rwo ku munsi w'ejo rero igitero cy'abantu bitwaje intwaro cyagabwe kuri gereza nkuru ya Kakwangura muri Butembo muri Kivu y'Amajyaruguru muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Imfungwa zisaga 800 muri 872 zari muri iyo gereza ziratorokeshwa kabisa. Abapolisi bari ku burinzi baricwa. Amakuru yibanza agera ku rubuga Politico Akadomo CD anarwo rwashyize hanze inkuru avuga ko urusaku rw'imbunda nto n'iziremereye rwumvikanye mu mujyi wa Butembo agwera saa 8 z'ijoro aho amasasu amwe yumvikanye mu nkengero z'icyicaro cy'umujyi ndetse no kuri gereza nkuru ya Kakwangura. Amakuru yagiye atangazwa n'umuntu utifuje ko amazina yashyirwa hanze avuga ko mu mfungwa 872 zari muri gereza hasohowemo izirenga 800 hasigaramo 49 gusa. Hagati amakuru aturuka mu nzego z'umutekano avuga ko n'inyeshyamba za Mayimayi nkuko byatangajwe n'umunyamakuru George Kisando wavuze ko Mayimayi arizo zaje ariko nyuma igisirikare cya Kongo kivuga ko inyeshyamba za ADF arizo zaje zigamije kubohora imfungwa zari zirimo zifite aho zihuriye n'izo nyeshyamba harimo n'abagore bamwe mu bayobozi bizi nyeshyamba bari bafungiyemo kandi ngo byarangiye zibajyanye. Ku munsi w'ejo rero hatangiye igikorwa cyo guhiga imfungwa zatorotse byageze ku mugoroba bamaze gufatamo abagera ku 100 ariko abandi bababuze.
tukiri aho ngaho muri Kongo mu masaha 72 gusa abantu barenga 60 bishwe n'imitwe yitwaje intwaro. Abaturage bagera muri 60 ndetse banarengaho bo mu ntara ya Ituri bishwe n'imitwe yitwaje intwaro mu gihe kitarenze amasaha 72 gusa nk'uko byemejwe na societe civile ikorera muri iyo ntara. Mwisho rya tariki ya 7 Kanama rishira tariki ya 8 mu gace ka Bahema ay'amajyaruguru muri groupement ya Ndaza muri territoire ya Jugu mu ntara ya Ituri, abarwanyi b'umutwe Kodeko bisha abaturage bagera kuri 20 by'umwihariko mu cyaro cya Soni. Ku itariki ya 6 rero muri territoire ya Jugu muri sheferi ya Walundu Mabendi umutwe uzwi nka Zaire wisha abaturage bagera kuri 22 abagera ku 10 barakomereka. Munsi umuyobozi w'agace ka Walendu Wati muri territoire ya Jugu yatangaje ko umunyamabanga we witwa Joel Mande yishwe n'inyeshyamba za Kodeko. Abijoro ryo ku ya 5 rishira 6 Kanama inyeshyamba za ADF zagabye igitero mu duce twa Kandoyi ndetse na Bondiboli duherereye muri sheferi ya Walense Vonkutu muri territoire ya Irumu mu ntara ya Ituri zica abaturage bagera kuri 20 ndetse zinatwika amazu yabo. Ibi byatumye abantu benshi cyane batingo zabo barahunga, bamwe bahungira mu mashyamba ari nako abandi berekeza mu midugudu ikikije aho hagiye hicirwa abandi baturage. Muri Kongo nakubwiraga kandi ko leta zunze ubumwe za Amerika zatanze inkunga rero ya miliyoni 23 z'amadolari azifashishwa mu gutegura amatora ya 2023. Leta zunze ubumwe za Amerika zikaba zageneye kiriya gihugu ari amadolari yose. Ibi ni bikuye mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na leta zunze ubumwe za Amerika ku itariki ya 9 Kanama n'ejo bundi. Vuga ko Amerika yateye inkunga Kongo Kinshasa miliyoni 23 n'ibihumbi 750 by'amadolari azifashishwa mu gutegura amatora y'umukuru w'igihugu aciye mu mucyo. Inkunga yahuriranye n'urugendo rwa Anthony Blinken umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga muri Kongo Kinshasa aho yari yaje nyine kuri tariki ya 10 rero niho yari ari nyuma yo kuva muri Afrika y'Epfo, akaba rero yaraye ageze i Kigali nyuma y'uruzinduko yagiri hariya i Kinshasa. Akaba rero yarageze hano i Kigali. Abasirikare 15 babwiye mu gitero cy'intagondwa muri Burkina Faso. Igisirikare cya Burkina Faso kiratangaza ko abasirikare bacyo 15 bishwe mu gitero cyagabwe n'umutwe w'ibyihebe wa Kisilamu. Igisirikare cya Burkina Faso nicyo cyabitangaje kabisa mu bitero abarwanyi bamaze iminsi bagaba rero kuri wa kabiri rero ejo bundi nibwo bagabye ikindi gitero bamishura ibisasu ku basirikari ndetse n'ibibombe byahitanye abasirikare benshi. Mu itangazo ry'igisirikare cya Burkina Faso ibi bibombe bibiri byatewe mu nzira y'ahitwa Buruzanga ijya ahitwa Jipo mu ntara yo mu burasirazuba nyine. Ibyo byabaye mu gihe abasirikare bari mu rugendo rujyanye n'ibikorwa bya gisirikare. Ariko ibihugu byo muri kariya gace ka Afurika y'Uburengerazuba biribasiriwe cyane. Biribasiriwe cyane ko na Mali nubwo yabonye ibikoresho biturutse mu Burusiya ariko intagondwa ntiziyoroheye. Hagati rero mukanya ngabo Robin yaragiye kumbwira inkuru ishyushye ijyanye n'umuhanzi w'icyamamare muri Uganda twa Wizo. Asange nkuru nanjye ndayifite rero. Wizo ushinjwa guhotera Teta Sandra yakuye mu gitaramo cya Alex Muhangi. Hano twaye ko nyuma ko twigitutu n'abafana umunyarwenya Alex Muhangi yakuye umuhanzi Wizo mu bazasusurutsa abitabira igitaramo cye cya Comedy Store cyari giteganijwe nyine kuri tariki ya 10 Kanama. Uyu Alex Muhangi yari yabanje gusohora impapuro zamamaza iki gitaramo zigaragaza ko Wizo nawe ari umwe mu bagomba gususurutsa abafana. Akuvuga Alex Muhangi yasamiwe hejuru cyane n'abakunzi b'umuziki bamubwiye ko adakwiye guha akazi Wizo cyane ko uyu muhanzi avuga aho ihotera riherutse gukorerwa umugore we Teta Sandra. Nyuma ko twigitutu Alex Muhangi yese asiba ifoto yamamaza igitaramo igaragaza ko Wizo atazagaragara muri iki gitaramo, anasohora indi foto Wizo atariho. Hano natwe ko ari igitaramo ngaruka cy'umweru cyiswe Comedy Store gisanzwe kizwiho guhuza abanyarwenya n'abanyamuziki muri Uganda. Gitumirwamo abanyarwenya bafite impano n'abafite amazina akomeye ariko kikarangwamo n'umuziki abahatumiwe abahanzi bagiye batandukanye.
igitaramo cyagaragayemo rero Lilian Mbabazi, Maddox, Mudra ndetse n'abandi, ariko Weasel we bakaba barahise bahanagura n'ifoto ye bigaragaza ko atarakitabiriye icyo gitaramo, cyane ko abantu benshi bavuga ati uyu muntu hohotera umugore we gutya, umukubita akamuhengeka gutya. Bati ntakwiriye kugaragara imbere y'abantu ari kubasetsa. Ingo miliyoni 10 zo mu Bwongereza zigiye kujya mu bukene. Hano twako nibura kimwe cya gatatu cy'ingo zo mu Bwongereza kizahura n'ubukene mu minsi mikiri imbere, ubwo iki gihugu kizaba kiri mu bihe by'ubukonje buturutse ku kuba amafaranga yo kwishyura amashanyarazi n'ibindi ategerejweho kuzamuka mu ntangiriro z'umwaka utaha. Bibarwa ko ingo zigera kuri miliyoni 10,500 zizajya mu bukene mu mezi 3 ya mbere y'umwaka utaha, nyuma yuko bizaba zimaze kwishyura amafaranga ajyanye n'amashanyarazi na gaze, bitume zisanga munsi y'umurongo w'ubukene. Guverinoma y'Ubwongereza isobanura ko umuryango uri mu bukene mu gihe utinjiza nibura 60% by'iby'umwongereza ubarirwa umutungo uciriritse aba yinjiza. Amagingo yari icyo kigero cyari ku madolari ibihumbi 37 muri 2021. Bivuze ko abatinjiza 60% by'ayo mafaranga bahita bisanga mu cyiciro cy'abari munsi y'umurongo w'ubukene. Sasa tubabona abakene bo mu Bwongereza. Aya ni amakuru yagiye asohoka mu bitangazamakuru bitandukanye. Harimo nitwa Ryan Giggs yarazwi cyane mu mupira w'amaguru, wahoze ari umukunzi yamushinje kumukoresha imibonano mpuzabitsina buri munsi. Ku wa kabiri urukiko rwumvise ko Ryan Giggs yafataga wahoze ari umukunzi we nk'umuja kandi akamusaba imibonano mpuzabitsina buri munota buri segonda. Umukinnyi wahoze akinira ikipe ya Manchester United arashinjwa gutera ubwoba no guhohotera wahoze ari umukunzi we witwa Kate Grevy w'imyaka 38 mu gihe cy'imyaka 3. Mu itangazo ryasohowe na polisi ryasomeye mu rukiko rwa Manchester, Kate yagize ati rwose yifuza gukora imibonano mpuzabitsina igihe cyose, ntabwo yamfashe ku gahata ariko yakoreshaga imibonano mpuzabitsina buri kanya kugira ngo ambone. Yanyoherezaga ubutumwa bw'imibonano mpuzabitsina, iyo tutavuganaga yoherezaga ubutumwa bw'imibonano mpuzabitsina cyangwa se amashusho. Nahoraga mbona ubutumwa butukana, byari uruhurirane rwo guhohoterwa hanyuma ngaceceka. Ati byanteye kumva ko abangamiye akazi kanjye, nari mpangayikishijwe cyane nuko azangiza umwuga wanjye. Ibyo byavugiye mu rukiko rw'umugore wa Ryan Giggs amushyira hanze. Mu gihe mu karere ka Gasabo havugwa umuntu wakubiswe izakabwana ngo nyuma yo kurwanya bamufashe yiba, turabigarukaho mu kanya. Ikuzani mu rupaki rw'iminota utamara ku mirongo yose ndetse na internet yihuta mu buryo ntagereranywa. Gura ubuntu paki yo guhamagara ku mafaranga 200 gusa, ubundi iminota 90 bakoreshe ku mirongo yose mu masaha 28. Akarusho nuko ubuntu paki za internet rw'iminota 100 buri munsi uwahamagaza imirongo yose, kandi akanyenyeri 255 urwego uhitemo icyumweru ya gigabyte 1.5 ku mafaranga 500 cyangwa y'ukwezi ya gigabyte 31 ku mafaranga 10,000 gusa. Airtel, umurongo wa telefoni zigezweho. Radio 1 Press Review. Amerika dukomeza n'andi makuru yasohotse mu itangazamakuru. Kamanze ngurangira hano wakura akazi, nawe mukoresha hano wakura abakozi kandi babigize umwuga basobanukiye icyo akazi ari cyo. Mu wa mukozi mbese ubu mufite uzi neza ko ibyo wamweretse byo gukora arabikora kandi akabikora neza. Hari ikigo cyitwa Inzira y'Akazi Company. Iki kigo kirahuza abakozi n'abakoresha kandi ni ikigo cyamamaye kabisa kuko uburambe gifite mu myaka irenga 15 mu guhuza abakozi n'abakoresha. Kibizoberemo kabisa. Hanyuma kandi n'abakozi barahugurwa uburyo ibyo bajya gukora babazi byari byo, ntabwo ari bya bintu byo gushakisha utangira kumwigisha akazi kandi yaraje ariko kamuzanye. Batanga rero abakozi bo mu ngo, abakwiziniye barabatanga, abita ku bana nabo baba bahari,
abazamu babigize umwuga baba bahari, abantu batunganya ubusitani ubwo n'abajardinier, abakora amasuku mu bigo bitandukanye, abakora mu bigo by'ubucuruzi barahari nabo, mu mahoteli mukeneye abakozi kandi barabafite, abaseriveri yewe babigize umwuga barahari, hanyuma kandi abakora kuri za station za essence bamucoma n'abasuje, bamucoma nabo barabafite, abarwaza barabafite, abita ku bageze mu zabukuru barabafite, hanyuma kandi abana bacu bagomba gusubira mu masomo bafite abariko bafasha, abo nabo barabagufitiye kabisa, n'abandi benshi cyane banabashe kuvuga muri iyi minota. Uwitwa umukozi wese ukeneye baba mugufitiye, rero simbukira hariya hagati ya Ituze Garden ndetse na Foursquare Church, n'urusengero rwitwa gutyo ku muhanda wa kaburimbo uva Kimironko werekeza kwa Mushimire, turutse Kimironko kuri gare werekeza kwa Mushimire, naho ngaho rero uhita ubasanga, cyangwa uhamagara kuri 0783464540 na 0788966958. Ubundi hasigaye imikoranire igende neza, baguha abakozi bien sana kabisa, abaguha abakozi bo kwizerwa. Nibyo mbaye mbikubwiye hakiri kare, anari mubwiye ngo yakubiswe izakabwana zira kurwanya bamufashe yiba. Abaturage b'umurenge wa Jaba n'akarere ka Gasabo bakubise umugabo mu buryo bukomeye cyane, banamuziritse nyuma yo kumufatira mu cyuho ari mu nzu y'umuturage amaze kwiba ibintu bitandukanye. Inkuru mbona ku cyamakuru cyitwa igihe.com baba ko byabaye kuwa mbere w'iki cyumweru rero, nyuma yo gufatirwa mu rugo rumwe rwo mu mudugudu wa Kayenzi mu kagari ka Kamatamo. Abatanga bamya bemeza ko uyu mugabo ukekwaho ubujura batamuzi muri ako gace, bafashe umwanzuro kumwihanira nubwo bitemewe, nyuma yo kumufata yiba agashaka kubarwanya ndetse no kubateragura ibyuma, birangira bamukubise ku rwego rukomeye cyane. Ni inkuru wabona ku cyamakuru igihe.com. Hanyuma dusimbukiye ku cyamakuru cyitwa Kibondo News. Baratubwira ko mu karere ka Gakenke abana batewe ishema na gahunda y'itorero bagiye kujyamo. Ngo baratubwira ko bamwe mu banyeshuri biga mu mashuri abanza n'ayisumbuye mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru bavuga ko batewe ishema na gahunda y'intore bagiye kujyamo muri ibi biruhuko, aho bazigishwa indangagaciro z'umuco nyarwanda bakiri bato. Abanyeshuri kandi bavuga ko bazaharanira kurwanya bimwe mu byaha bicyugarije umuryango nyarwanda, birimo byo gufata ku ngufu abana ndetse n'iby'ibiyobyabwenge byugarije urubyiruko. Mu karere ka Huye uwashinjwa gusambanya umwana we yakatiwe igifungo cya burundu. Kuwa mbere rero nibwo urukiko rwisumbuye rwa Huye rwasomye urubanza ubushinjacyaha bwari bukurikiranye umugabo w'imyaka 33 icyaha cyo gusambanya umwana we w'imyaka 12, rumuhamya icyaha maze rumuhanisha igifungo cya burundu. Inkuru tubona ku cyamakuru bwiza.com tubwira ko ubushinjacyaha bwashyize hanze iyi nkuru buvuga ko nubwo uyu yaburanye yemera icyaha agasaba imbabazi, urukiko rwamuhanisha icyo gifungo cya burundu nk'uko byari byasabwe n'ubushinjacyaha kubera ubugome yagikoranye yitwaje ko yanyoye inzoga agasambanya umwana we aho kumwitaho nk'umubyeyi yari asigaranye. Hanyuma kandi ku cyamakuru Kwezi baratubwira ko Igicumbi ari agatsiko k'abantu bitwaza intwaro gakondo bitwa abahunnyi, ngo kamere nabi cyane abaturage bahari Igicumbi, kabiba kabambura utwabo, kabakubita, kabakomeretsa. Hanyuma i Rubavu ba Gitifu harimo uwigeze kohereza umutetsi w'kwishuri kumuhagarara mu kwibuka, ngo mu kwibuka rero aba ba Gitifu bakaba bahagaritswe ku mirimo yabo, ahandi bakaba ngo birukanwe. Naho i Musanze aho bakumuturirwa rero ngo havumbuye ibigega bya lisansi byamaze imyaka irenga 60 bihatabwe. Inkuru nayo tubona ku cyamakuru igihe.com yari mu mujyi wa Musanze kabisa. Twagaruka kuri cyamakuru igihe kandi hari aho batubwira ko bagizwe ingaruka n'ibitero bya FLN ya Rusesabagina bagenewe ubutumwa Anthony Blinken, akaba ari umunyamabanga wa leta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uri mu ruzinduko hano i Kigali. Duhinira hangaha rero ibijyanye n'ibinyamakuru nkubwira ko raporo ngaruka munsi ya Minisiteri y'Ubuzima itwereka ko ku munsi w'ejo mu bijyanye na COVID-19 hapimwe abantu 2397 basangamo abantu babiri bafite COVID-19 kandi bose bafite ibimenyetso, nta winjiye mu bitaro nta n'uwo cyahitanye ku munsi w'ejo. Hanyuma rero abangabo ko ari babiri nabo mu mujyi wa Kigali, ahandi hasigaye nta muntu wigeze agaragarayo.